tugiye kugutangiza mirongo irindwi na bibiri magana atanu uko uzaza ugenda witwara neza wizigama, ariko aka kanya wabanza ukizigama kuri konti ya mukasimu. Nese mwampaye inguzanyo inini irutiye ya 70 na bingahe mukama nk'ibihumbi wenda nka 500. Sinabonye bohereza message ivuga ngo hari ukuntu ngo umuntu ashobora no kugurizwa kugera ku 500. Ngiye norora amatungo, norora ingurube n'inkoko, rero nakongeramo amasekurume. Yego. Reka tubanze tukwereke inguzanyo yawe ntarengo wari uriho, tubanze tubirebere hamwe, ariko dushobora kukuzamura wenda ukaba ugeze nko kuri 400 ikibazo. Kuri mwanditse gute? Ntabwo ndashyiramo rimwe. Shyiramo rimwe wemeze. Ase ko ndi kubona inzuzi zanjye zinga kuri umutekamutwe. Inzuzi zawe? Ndazigira nge urumva ndi umurozi nyine mpita mbona ibyo abantu babateka mutwe nkawe kiragiye. Naringize ngo kinuke. Guys, twari turi kuri set. Hazamo umuntu umuteka mutwe. Nenda mukanze ngo ndi umurozi ngo mfite inzuzi, ahita yirukanka. Mujye mukanga aba bantu babateka mutwe wabwira uti ngenda roga. Urumva ukuntu yatangiye kundagira ashaka. Umwana mwiza avuga neza. Kuri konti ya mukashe kutitadamaga tubwira ati ko nakoze saving wenda tumenye inguzanyo kwa gutangeza umuntu yangaye. Mba narababwiye. Waraduhamagaye. Ntabwo nabimenye. Ntabwo wabimenye. Tugiye kugutangiza mirongo irindwi na bibiri magana atanu. Uko uzaza ugenda witwara neza wizigama, ariko aka kanya wabanza ukizigama kuri konti ya mukasimu. Iyi nta kibazo. Wakizigama n'ubundi wari usanzwe ubizi kwizigama. Nazigama hangahe? Nazigamaho angahe? Kutubwira ngo nzigameho angahe? Wakira igiceri cy'ijana bari nta kibazo, wari kugira amashini ibone ko wizigamye. Nta kibazo nabikora. Bikore tuve ku murongo tugufashije. Tukwereka inguzanyo yawe ngo tukwereke n'iyo uzamuweho ya 72,500. None se? Yego. Nese mwampaye inguzanyo inini irutiye ya 70 na bingahe mukama nk'ibihumbi wenda nka 500. Sinabonye bohereza message ivuga ngo hari ukuntu ngo umuntu ashobora no kugurizwa kugera ku 500. Message ko geze tuguhereza niyo kwizigama, umukiriya yizigamye kuri konti yiwe 500 mu gihe kingana n'umwaka tumwungukira amafaranga 7%. Ngiye ariko nubu n'ibihumbi 100 ngiye nabizigama ntacyo bintwaye, ariko mukanguriza menshi. Washaka gukora uwe mushinga isheyo uri umucuruzi? Ngiye norora amatungo, norora ingurube n'inkoko, rero nakongeramo amasekurume. Yego. Reka tubanze tukwereke inguzanyo yawe ntarengo wari uriho, tubanze tubirebere hamwe, ariko dushobora kukuzamura wenda ukaba ugeze nko kuri 400 ikibazo. 500 kwazabona kuko none inguzanyo turi kubembera ni imara amezi 2. Ntiwumva rero? Inyungu nayo yari 9% ariko none 6% kandi mu kingana n'amezi 2. Barayongereye. Numva mwarayongereye. Kongereye iki cyangwa kwagabanuye inyungu ku nguzanyo? Nyine ariko mwongereye n'inyungu mwungukira abakiriya. Inyungu mwungukira abakiriya sinumva mwarayongereye. Yego. Nta kibazo ngaho mbwira rero icyo nsabwa. Banza ukore saving y'icyo giceri cy'ijana. Nyikore kuri mokashi yanjye bisanzwe? Bisanzwe nyine wizigame unabikeho kuyohereza n'ubuntu. Nta kibazo, reka ndimo ndabikora.
telefone yawe ni amatushi cyangwa ni smartphone? Ni smart. None se urabona hari yes ubone kwemeza turi ku murongo cyangwa urabanza ukora mu rufunguzo muri telefone yawe ubone kujya muri porogaramu z'imibare? Oya, ishobora gukora ibintu byose icyarimwe. None se ko nshatse nanahamagara n'undi muntu kandi nawe turi kuvugana nta kibazo biri gukora. Ndabikore turebe ko bikunda wenda telefone yanyu nyoze kikora. Iyi ni multi purpose. Nabirangije. Ngiye kugira ite? Kubika ijana si igishe cyane warumbwiye. None se umaze kucyohereza message kwa guhaye muri tabure yawe yari yanditse gute? Message bampaye? Yego. Ubikije neza nyine kuri Mokash. Yego. Wabirangije noneho andika akanyenyeri 182. Yego. Akanyenyeri 5 urwego wemeza. Nabikoze. Ese ko tabona tabyanditse? Kandi nabyanditse. Urakaza neza kuri Mokash. Kuri mwanditse gute? Ntabwo ndashyiramo rimwe. Shyiramo rimwe wemeza. Ase ko ndi kubona inzuzi zanjye zinga kuri umutekamutwe. Inzuzi zawe? Ndazigira nge urumva ndi umurozi nyine mpita mbona iby'abantu b'abatekamutwe nkawe kiragiye. Naringize ngo kinuke. Guys, twari turi kuri set. Hazamo umuntu w'umutekamutwe. Nenda mukanze ngo ndi umurozi ngo mfite inzuzi. Ahita yirukanka mujye mukanga aba bantu babateka mutwe wabwira uti ngenda roga urumva ukuntu yatangiye kundagira ashaka umwana mwiza avuga neza none kirabaje ngo ese ngugira inzuzi ngo zikwerekanga ibintu biri gukorwa gihita gikupa kirukanka aba bateka mutwe mujye mubakanga ariko uretse ko mujye munababwiza ukuri ngiye mfite inzuzi zinyereka ibintu abantu badakora subscribe bose mba ndi kubareba Rokeje ubundi yaravuze ngo azabarasa umwambi ngo abantu batakoze sub ngo kuri channel ngo nibahura rero nanjye inzuzi zanjye zazinyereka abantu bareba ama video yacu ariko badakora sub batadufollowinga kuri TikTok ibintu nk'ibyo ngibyo none umva ikintu ngiye kumubwira niyo ngo mwati ngewe ndi kumwe na madamu wanjye kandi waba bararaga ubundi haroga abagore ntago haro nta muntu umugabo uroga nyine wowe ntago uragufite inzuzi zikwereka uzi ko ari byo ngise kikanga kanze nkiroge shakihorere umuroge